Ikaze mu nkuru y'umwana wajyanye na papa we ku rugamba ariko akaba yararushaga papa we ipeti. Ikaze mu nkuru y'umugabo witonda ariko uzi kurwana no kurwanisha abasirikari. Kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha. Ikaze mu nkuru y'umujenerali uzi kuganira neza yisekera. Ikaze mu nkuru y'umujenerali ukunda football. U Rwanda ni ruto ntabwo twashyira mu bisasu. Mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Ubonye umuntu afite ingengabitekerezo icyo yakora gusa nuko umusengera kuko aba yarapfuye kera ahagaze. None mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana. Jewe 50 nataha. Oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo. Ariko atari hano hafi. Kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru. Ariko muri aperi gutsinda Rayon Sport bivuze iki ko bigaragara ko n'intsinzi bashimisha cyane. By'umwihariko ibihugu byose bigira derby. Ikaze mu nkuru y'ubuzima bwite n'ubwa gisirikare ya General Mubaraka muganga. General MK Mubaraka ni umugabo w'imyaka 58 y'amavuko kuko yavutse mu mwaka w'igihumbi 1967. Avukira mu gihugu cya Uganda, ababyeyi bari barahungiye bavuye mu Rwanda. Urebye uyu mwaka yavukiyemo ni ibihe rwose by'amateka mabi yaranze u Rwanda kuko tariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 ku mwaka w'igihumbi 1959 niwo munsi abahutu b'abahezanguni bari bamaze igihe mu bakiriye urwango rwo kwanga abatutsi. Kuri tariki rero nibwo bahutse mu banyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, barabica, barabatwikira, barabasahura, barababaza, bavuga ko atari abanyarwanda. Iki gihe n'imyaka yakurikiyeho uko abatutsi babonaga uru rwango rusakara mu duce batuyemo nibwo bafataga inzira bagahunga. Na General Mubaraka rero ababyeyi be barahunze bajya mu gihugu cy'Ubugande, niho Mubaraka muganga yavukiye. Maze hakuriye arahirira ko igishoboka cyose azagikora ariko akazagaruka muri gakondo ye, abasogokuruza be ndetse kandi akanacyura barenganyijwe bose bazizwa ubwoko batiha. Inzozi za Mubaraka muganga zabaye impamo kuko yagize amahirwe agaruka muri gakondo ye ari muzima, ndetse aka kanya ni General mu ngabo z'u Rwanda. By'akarusho ariko niwe mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Nibyo ubyumvise neza, General Mubaraka muganga n'umusirikare ukomeye mu ngabo z'u Rwanda kuko amaze imyaka 2 n'amezi 6 ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, cyangwa se Chief of Defense Staff CDAC. Ni inshingano yahawe na Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame hari tariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka wa 2023, aho yarasimbuye kuri uyu mwanya General Jean Bosco Kazura. General Jean Bosco Kazura nawe tuzababwira amateka ye arambuye dore ko yigeze no kuyobora umutwe w'abajepe barinda Perezida Kagame n'abayobozi bakuru. Iyo uvuze ngo umuntu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu runaka, burya ibi ntabwo biba bihagije. Umugaba mukuru si umuntu nk'abandi. Umugaba mukuru aba arenze cyane kuko uretse umugaba w'ikirenga w'ingabo ugenwa n'itegeko nshinga akaba ari we Perezida wa Repubulika Paul Kagame, burya mu gutanga amategeko mu ngabo ni umugaba mukuru uba ufite umwanya wa kabiri nyuma Perezida wa Repubulika. Mbese General Mubaraka niwe musirikare mukuru mu nzego zose z'ingabo z'u Rwanda cyangwa se RDF. Ashinzwe amayeri y'urugamba, ashinzwe imyitozo, ashinzwe imyitwarire, ndetse kandi ashinzwe n'imirimo y'ingabo mu bikorwa bya gisirikare bya buri munsi. Niwe uha amabwiriza abagaba b'ingabo zirwanira ku butaka, uhereye ku mugaba w'ingabo zirwanira ku butaka cyangwa se Army Chief of Staff, uwizirwanira mu kirere Air Force Chief of Staff, uwizishinzwe ibikorwa by'ubuzima Medical Health Service Chief of Staff, umugaba w'izibarizwa mu mutwe w'inkeragutabara Reserve Force Chief of Staff, n'izindi nzego zose zigize RDF. Mbese General Mubaraka mu rwego rw'igisirikare n'umusirikare uza kwisonga mu buyobozi bwa gisirikare, Professional Head of the Military. Ako karagaciye muri kankomeze inkuru y'amateka n'ibigwi bya General Mubaraka muganga. Ubonye umuntu afite ingengabitekerezo icyo yakora gusa nuko umusengera kuko aba yarapfuye kera ahagaze. Asigaje umuntu gusa wo kuvuga nk'ibyo kuko nta kindi yakora, kuko anagutunza urutoki ubwo twebwe tuba tubonye ibiraka twe twashomereye. Mbere guhabwa inshingano zo kuyobora ingabo z'u Rwanda, General Mubaraka yarasanzwe ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka cyangwa se Army Chief of Staff. Mu rugendo rwe rwa gisirikare yayoboye imitwe itandukanye y'ingabo cyangwa se divisions mu bihe binyuranye, nko kuva mu mwaka wa 2016 kugeza mu mwaka wa 2021. Yari umuyobozi wa division ya mbere akaba n'umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'isoko rya gisirikare Armed Forces Shop, ndetse iri soko rya gisirikare uzumva abantu baryita AFOSI. Iyi division ya mbere ikorera mu ntara y'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Nanone kandi kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2015 General Mubaraka ari umuyobozi wa division ya gatatu ikorera mu ntara y'Uburengerazuba.
naho mbere yaho ubwo ni ukuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2012 yari umuyobozi wa diviziyo ya 4 ikorera mu ntara y'Amajyepfo. Ibi nabyo bifite icyo bivuze kuko umuyobozi wa diviziyo aba ayobora abasirikare benshi, wongere uti benshi cyane, kandi wabyumvise ko uretse intara y'Amajyaruguru izindi ntara zose General Mubaraka Muganga yarahabaye imyaka myinshi ayoboye abasirikare bahakorera akazi kabo ko kurinda u Rwanda. Nanakubwiye mbere gato yo kuba CDS yari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, bivuze ko noneho yayoboraga ingabo zose zirwanira ku butaka zo mu ntara zose z'u Rwanda, kandi nizo nyinshi. Ndibaza ko nawe uhora ubabona aho utuye n'aho ugenda, ndetse bamwe n'ababyeyi bacu, abavandimwe n'inshuti zacu. General Mubaraka afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza cyangwa se bachelor's degree mu miyoborere, ibyitwa public administration, naho mu bijyanye n'umwuga wa gisirikari yagiye azamura urwego rwe rw'ubumenyi n'ubunyamwuga binyuze mu mahugurwa akomeye mu rwego mpuzamahanga yakoze, aho kuva mu mwaka w'igihumbi 1988 kugeza umwaka w'igihumbi 1989 General Mubaraka yakoze amasomo ya kadete mu ishuri rya officier cyangwa se cadet officer course, arisoreza ahantu hitwa Ijinja muri Uganda. Aha i Buganda nabikubwiye ko ariho yavukiye. Uyu mwaka yasorejeho aya masomo ya kadete ufate kuko minota mike ndawugarukaho. Ngeze aho General Mubaraka yavuye mu rugo ari kumwe na papa we Muzeri Lieutenant Retired Haji Saleh Muganga, bakaza gufatanya n'abandi urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ndaza kubikubwira mu minota mike. General Mubaraka Muganga yize neza amasomo yo ku rwego rwo hejuru kuko yize amasomo ya grade 3 staff course mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama riri mu mujyi wa Musanze hano mu Rwanda. General Mubaraka nize amasomo yitwa 9th Command and Staff course yabereye i Lusaka muri Zambia mu mwaka wa 2005. General Mubaraka kandi afite ubumenyi buhanitse mu by'imiyoborere n'ingamba strategic studies kuko General Mubaraka yize mu Bushinwa mu ishuri rikuru rya gisirikare National Defense University of PLA hari mu mwaka wa 2012. Yize kandi no muri kaminuza Cingwa mu bijyanye n'ubumenyi mu miyoborere n'ingamba leadership science and strategic management. General Mubaraka yize amasomo yo kubungabunga amahoro n'imiyoborere kuko yitabiriye amahugurwa atandukanye muri Kenya, ibyitwa Peace Support Training Center. Yanize no mu gihugu cya Misiri mu mashuri ya gisirikare ahambaye kandi ku rwego rwo hejuru muri icyo gihugu, arimo iryitwa Nasser High Military Academy ndetse na High War College ryo mu murwa mukuru Cairo. Kandi aho hose yibandaga ku miyoborere ya gisirikare muri demokarasi, gucunga umutekano n'ubufatanye bwa Afurika mu gufata ibyemezo. Ikinyamakuru cyandika mu Kinyarwanda cyitwa Kigali Today mu nkuru yo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023 ubwo bandikaga ku mateka y'ubuzima bwa General Mubaraka Muganga, haraho banditse ko agisoza amasomo ya kadete mu gihugu cya Uganda mu mwaka w'igihumbi 1989 ahantu hitwa Ijinja. Umwaka wakurikiyeho umwaka w'igihumbi 1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga, nawe yahise aza gufatanya n'abandi. Icyo gihe yari afite imyaka 23 y'amavuko. Kugeza urabyumva hejuru ya 1/2 cy'imyaka y'ubuzima bwa General Mubaraka Muganga ari umusirikari kandi uharanira ubuzima bw'u Rwanda, kuko ubu afite imyaka 58. Bivuze ko kuva mwaka w'igihumbi 1990 urugamba rutangiye kugeza aka kanya amaze imyaka 35 afashe imbunda mu ntoki kandi akoresha umutwe atekereza ko umutekano w'u Rwanda wakomeza utajegajega. Nujye ku mbuga nkoranyambaga nka X yahoze yitwa Twitter ukandika uti General Mubaraka Muganga, mu byo uzabonamo naho baguha iyi foto aho papa wa General Mubaraka witwa Lieutenant Haji Saleh Muganga yatereye isaruti umuhungu we ariwe General Mubaraka maze umwanya mbaganirira. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 k'umwaka w'igihumbi 1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga, nabikubwiye ko General Mubaraka yaramaze umwaka umwe ari ofisiye muto mu ngabo za Uganda. Papa we umubyara nawe yari mu ngabo za Uganda. Gusa ifoto yafashwe bari mu Rwanda bombi bari ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Urukundo rwa papa rwo gukunda umwuga wa gisirikare yarusangije n'umuhungu we, maze birangira bombi bari mu ishyamba ry'Umutara mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'igihumbi 1990, bombi bahetse imbunda n'udusanduku tw'amasasu ari inkotanyi z'amarere, bose bayobowe na Major General Paul Kagame, ubu ni perezida w'u Rwanda. General Mubaraka arwananye na se umubyara ariko akamurusha ipeti, kandi mu gisirikare ufite ipeti rito niwe usuhuza ufite irinini. Niho hakomotse rero ubwamamare bw'iyi foto ubwo Muzehe Haji Saleh Muganga yasuhuzaga umuhungu we muteriye isaruti cyangwa se isariyuti bitewe nuko ubivuga. Ifoto ni ifoto birasanzwe, ariko ikidasanzwe n'uburyo umusaza n'umuhungu we bombi bavuze bati u Rwanda ari gakondo yacu, u Rwanda ni igihugu cy'abantu bose, bati dukwiye kujyana kukibohora, bati nidupfa tuzapfe abandi bazakomeza barwani, bati ariko no kubaho birashoboka
kuko urugamba n'urugamba abayobozi bacu barwize neza, dushobora no kubaho kandi tukabyina intsinzi. Inkotanyi zaratsinze twese turabizi, gusa ku rugamba ibyago byo kwicwa byagiye bigera kuri muzehe Sare n'umuhungu we nk'uko byagiraga no ku bandi. Urugero ruto nabaha n'ubwo mu matariki ya 22 kugeza ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi 1990, ubwo Major General Paul Kagame yarimo atarura inkotanyi ngo zigaruke inyuma batazimarira hirya no hino mu mashyamba, aho bari bagoswe n'ingabo za Habyarimana. Habura gato ngo zice inkotanyi hafi ya zose. Muri iri shyamba mureba mu mashusho niho hari umugezi w'umuyanja ugabanya Ubugande n'u Rwanda, aha mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare. Muri aka gashyamba rero muri aya matariki mbabwiye ya 22 ndetse na 27 z'ukwezi kwa 10, ingabo za Habyarimana zari zagiye kuhafatira inkotanyi zirimo na papa wa General Mubaraka. Noneho abayobozi b'inkotanyi bigamayire gutwika ibintu birimo ibiturika cyane, maze biturikiye rimwe kandi imyotsi izamuka mu kirere. Ingabo za Habyarimana ziriruka zirahunga. Umuntu rero wahawe akazi ko gutwika ibyo bintu ni muzehe Haji Saleh muganga, papa wa Mubaraka muganga. Nta makuru menshi agaragara y'ibikorwa bya muzehe Haji, gusa umuhungu we yararwanye ivumbi riratumuka. N'aka kanya ni umujenerali w'umurwanyi Afurika n'isi yose baramuzi ko nta mikino agira iyo bigeze ku mutekano w'u Rwanda. none se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana, jewe 50 nataha. Oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo, ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo, ariko atari hano hafi. Kandi kujyayo biroroshye, dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru, cya gihugu kituruta ubundi n'inshuro 89 tukakigenda amezi 9 twaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9. Ariko ubu Rwanda hakamanuka twe tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira intsinzi.